Ki te kura kaupapa ārohe o Māngere i Naianei i whakaeke ngā tamariki huhua no ngā kura tuatahi Māori o Tāmaki Makaurau Whānui ki runga i taua kura kaupapa i te rānei. He whakanui i te kaupapa tamariki ora, te kaupapa, nā te tohu tākoro Māori te kaupapa rā i whakatū. Ko te whakataetai ipu whutupōro o te ao i te kōtihi o ngā whakaaro. Koe nei te kura o Matapihi ki Taurana Moana, engari i te rani nei, he mānai mo te whenua o Amerika. Kei te kite e hikaka rawa nā tamariki, tuatai te puta i te kura, tuarua te puta tawhiti i te kura, ka hare ki tēnei wai, Tāmaki Makaurau nei. He te kaumā waru nā kura i whakaeke ki te kura kaupapa Māori Arohe o Mānere ki te whakanui i te whakataetai ipu whutupōro o te ao. He mea whakarite e tohu tākaro Māori o Aotearoa. Ko tā rātau ka tākaro i ngā kēmu pēnei ki te kiorahi, engari kei ia kura te mana ki te kawe i ngā whenua rereke, ka tākaro ki te ipu whutupōro o te ao. Me te akoa nō hoki i ngā kōrero o reira. E roto i tō mātou ako manga tuakana. E riro e rātou te honore kia tuhi ngā roe hāngai ana ki ngā piki, ngā heke, ngā mea katoa o taua whenua rā o Amerika. Ko te kura o Matapihi anake te kura haramai i Tawhiti. Me tino rōroa te haringa mai, tino wera te pai. Mau ke i a rātau nā kōrero o tō rātau whenua whānai. It was discovered in 1460. The guy that discovered it is Amerigo Vespucci, so they named it after him. I te rani nei ka kōrero nā tahi nā kura me nā mānai kua haramai i nā whenua ki te whakanui i tēnei rā. Engari ko tahi noiho te paina o taua whenua rā hei tā e nei tamariki. It's got heaps of famous people there, like Snoop Dogg and Brad Pitt. Engari a pōpō ka tuki rai ki te rai nā kura Māori i runa i te papa tākaro. Rāpara tā whai te karere.